Asenivuseleni babukeli, ngihlakanipho Dlamini losuka eMinist of Agriculture kule nhlangothi labafundisa khona ngezingulube. Lamhla sinemfundasikolo la e-Library kaManzini la sifundisa khona abafuyi bethu labasesebasha ukuthi ingulube dawo bangathi manager kanjani. Igama lami ngisamkelisiwe Mavuso, suka kaZombodze phasi kwemzini. Mfuyo ingulube but ngisakhula ngifuye badlwane. Ngislaba 15. Sihambisana na Youth Fund lote nalibhala lamhla tokhuluma ngenza insurance ukuthi ingulube dawo bangathi insurisha kanjani kuze kuthi nangabe kwendeka dibalimalela ingabe seyibhizinisi yafa. Ngokwendeke sibe nalomfundasikolo lona ukuthi sibona ukuthi i-youth yethu lenenye igcine seyiwile le bhizinisi, so sithi asesitobukisana nayo ukuthi ingahlala kanjani isemkhicitweni, bahlale kanjani baqhubeka baproducer. Sifundzeke ukuthi kwekuqala nje uma ufuna kubeka lihoko lakho mangumfuyi losengakalimi uxhumana nafama wakho uze atokubukela isite lekahle kuze lihoko lakho litaba senzaweni lekahle khona uyati ingulube letikahle nekuthi safundza ukuthi uma ufuna kukhula ebhizinisini khona nebaka Youth Fund sine-insurance ekalibhala ukuthi uma ngabe soyifuyile le bhizinisi yakho sovelelwa kulimala lokuthile batokhona kusita ukuthi ungalimali kakhulu bakhona ukuthi ibhizinisi yakho ichubeke ingasafi. Labanye lesihambisana nabo lamhlanje nangu-Feed Master otabe akhulumisa kakhulu indzabade ukuthi ingulube ifidwa kanjani futhi uyipha ini ngoba ayikudli konke lona ungayithelela konke iyakudla. Lokunye-ke lesikubuke kakhulu la ukuthi i-youth yethu ayikhoni ukubhajetha kahle, so sidabe sikhulumisa yethu indzaba leto ukuthi imali zabo bangathi ibhajetha kanjani bese bathi manager kanjani nasetifikile. Nekuthi-ke kulo mkhicito wabo yini labadibana nako lokuya ekubethinsayeyo njengethi indzaba nje ukuthi na uyiyouth ude umhlabathi so nangabe lihoka likhona ekhaya akusilo lakho lalabadzala nase bathi bayalifuna wena seyini longayenza kuze kuthi ugcine ukhonile ukuchubeka nomkhicito wakho. Lokunye-ke lesikubukile tindzabade ukuthi ema-breeds laba wasebenzisako akubi ngilaba akhicitela kahle, so sithi sesibuye sihlale nabo phasi sitobonisana ukuthi yini labangayenta noma bangathola kuphi ingulube letingeli hlobo lelitabakicitela kuze ukuthi bahlale basemkhicitweni emabhizinisi abo angapha. Sifiso sami ukuthi ngingagcini la kufuyeni badlwane. Sifiso sami ukuthi ngigcine ngina 25 wabomake khona kusupplier 70 wetingulube per month. Lengufundzile laloku ngisitaka ebhizinisini yami ukuthi since ngisafuna ukukhula sengiyakuthi ngidawo khona khamba ngo-applya ka-Youth Fund bangiside ngikhule ngigcine sengifike kuleli goli lami lekuba na-25 abomake. Yebo sinalo linhlangothi lelibukete etimakethe, so bafuyi siyaye sibaqhumanise netimakethe manele singakhoni ukwenda ukuthi sihambe siyoba negotiatela emakethe. Fanele singakwenda ukuthi sibalayele ukuthi imakethe ingala ahambe afika athi ikhulumele yena. Ngithengisa khona imakethe bengifolile eMbabane Phindze ngine contract yase Mbuluzi Valley Sales. Yes. Bathi kwami sesineminyaka sagcina importa ingulube. Lobe kuhle kungena bekuba lo processed njengabo phaloni nabo ma-ribs lokuphela. Kwe processing sesinawo bani laba processako, imbiva ya processor nambuluzi ne processing plant eMatsapa. So already sesiya processor la kwayo. Youth Fund akasiko sufficient. Ucishe yena ukhona kubasita ukuthi baqale nase kafuna ukukhula lo mfuyi sekufuna ukuthi consult maybe boSwazi Bank noma abo RDF atokhona ukukhula.